Dobro smo, moram reći, evo sad da vidiš kako to izgleda iz naše perspektive. Mi smo poželili kuću i kad vidimo one snimke sa ulica u našim gradovima i veliko slavlje, bude negdje čovjeku teško što nije tamo. Iako je naravno i ovdje bilo odlično. Jučer u toku dana družili smo se s našim navijačima, proslavili tu pobjedu, a sada slijedi spremanje za San Francisco. Sad pitanje za vas, kako ste vi to proslavili, da mi malo kažete, da ja vas nešto pitam, da glumim malo voditelja i ja, da ne samo ne odgovaram na pitanje. Samo malo evo dobišem suzu to što vam je... Jel se vide suze još? Evo, obrisao si, ali... Šalim se, znam ja, šalim se naravno, Acija, znam da nije lako, već ste dugo na putu, već ste dugo od kuće. Sigurno vam nedostaje vaša porodica, znam da mi im pomalo nedostajemo, znamo da Campa, šef snimatelja, nedostaje svim našim kolegama snimateljima. Ali sinoć je bilo... Ne još, vidi Adice, jedva čekamo da se vratite naravno, ali minimalno još 15 dana da ostanete, je li to okej? Da sad završimo priču sa Sjedinjenim Američkim Državama pa da vidimo poslije šta ćemo. A šalu na stranu, Amerikanci imaju ozbiljne ambicije na ovom svjetskom prvenstvu i već su sinoć pravili, gledali smo Fox sinoć prije javljanja za naš jutarnji program, oni već prave analize naše reprezentacije, gledaju gdje su nam to slabe tačke, šta je njihova prednost, šta bi to oni mogli iskoristiti. Kažu da su nam slabe tačke, da nas treba napasti po bokovima, odnosno na bekovskim pozicijama, da treba izvršiti pritisak, s obzirom kako je Sead Kolašinac jučer odigrao, neka samo probaju, nek napadnu. 100% tank čovjek stoji, drži nekako suvereno vlada tom svojom stranom tamo i ne zovu njega bez veze tank. Ispoštovao je ove sve tri utakmice definitivno u duploj fazi. Vidi, sad bi bila skroz druga priča da nije uspio da spasi onu jednu loptu protiv Kanade koja je završila u prečki gore, pa svašta bi tu se još izdešavalo. Molim te, Adice, prenesi nam kako je to izgledalo sinoć na utakmici. Malo prije si pitao kakva je bila atmosfera u gradu i širom Bosne i Hercegovine. Kad ovo kažem, govorim i u Aminino ime da je sinoć bilo zaista lijepo biti Bosanac i Hercegovac u ma kojem dijelu ove naše lijepe srcolike zemlje, da se nalaziš svuda, se slavilo, pjevalo, ljudi su bili jako sretni, skakalo se, navijalo se. Znaš kako, Seattle je jučer sjao nekim posebnim sjajem, bilo je sunčano, prelijepo vrijeme, evo već danas su se vratili u neke ove svoje vremenske okvire, pa je danas prilično hladno, evo možda nekih 15 stepeni da je u Sijetlu. Jučer je sunce sijalo na sve strane kao i naši navijači. Oni su preplavili ulice Sijetla, pa onda preplavili stadion. Na stadionu je bio službeni podatak, mislim 68.000 navijača, ako se ne varam, ali od toga, pa ja kažem, pa sigurno 2/3 da su bili naši. To je nešto za ne povjerovati. I isto, pod istim utiskom su i svi ovi američki mediji ovdje pričaju o našim navijačima i pričaju o tome kako su zaista zabavni, opušteni i kako uživaju na ovom svjetskom prvenstvu. Tako je bilo i na gradskim ulicama. Već su naši gledalci mogli vidjeti to slavlje, okupljanje naših navijača poslije velike pobjede. Očekivanja navijača su velika. Sad, šta će biti u San Francisco, odnosno u San Joseu, gdje se igra naredna utakmica, teško je pretpostaviti. Znamo da će Amerikanci htjeti da pokupuju sve moguće karte za taj susret, tako da vidjet ćemo koliko će naših biti tamo, ali ne sumnjam da ćemo uprko svemu imati podršku sa tribina. Amerikanci, ako se ne varam, danas igraju utakmicu još protiv Turske, ali već kažu da će tu kalkulisati sa sastavom i da će se maksimalno fokusirati za utakmicu sa Bosnom i Hercegovinom. Adice, evo, upravo i sada idu inserti iz Sarajeva, kako je to sve izgledalo sinoć, zaista fantastična atmosfera i ovdje, onako svi smo zaglavili do 2-3 ujutru u gradu, slavilo se, auta su kružila, ali evo, interesantno da se sada vratimo opet na utakmicu. Evo, sinoć nismo imali Muharemovića, nije igrao Dedić, onako malo miksan sastav, što je onako vrlo obećavajuće kada idemo u susret duelu protiv Amerike i kada ćemo moći računati na sve njih. Evo onako, čini se da nam i to ide na ruku. Sinoć u mix zoni, odnosno jučer u mix zoni, nakon utakmice uspio sam za trenutak porazgovarati s Amarom Dedićem. To je jedan dio mix zone gdje se ne smiju snimati izjave, nego onako samo možeš popričati ili zabilježiti, snimiti audio zapis. A Amar Dedić mi je rekao da se osjeća dobro, da se nada da će biti spreman
za narednu utakmicu. Vraća se Muharemović, tako da idemo u punom sastavu. Pretpostavljam da bi i Tabaković mogao biti još spremniji za utakmicu. Tako da očekujemo da će selektor imati sve igrače na raspolaganju. Naravno, dugo je do utakmice. Imamo još 7 dana do utakmice. Biće tu još treninga. Nadamo se samo da će sve proći u najboljem redu i da maksimalno spremno dočekujemo Sjedinjene Američke Države koje, moram priznati da su me impresionirale svojim igrama. Ono što sam uspio vidjeti svojim igrama na ovom svjetskom prvenstvu, izgledaju dosta opasno, rastrčano, dobru kontrolu lopte, dobar posjed lopte. Tako da neće biti nimalo lako, ali znaš kako, kada ispuniš svoj neki cilj, šta te više briga, sad igramo opušteno i uživamo. Adi se, interesujemo ovako kako objasniti onu mirnoću našeg selektora, naših igrača i nakon utakmice u izjavama vidjeli smo onako da nema tu neke ludnice, neke mega giga euforije, jednostavno su mirni, svjesni su uspjeha koji su ostvarili, ali idu dalje, jednostavno idu dalje. A to je ono što pričamo, da je ova generacija naših fudbalera zaista posebna, da nešto takvo, mislim, nismo imali do sada. Meni je najzanimljivija reakcija selektora Sergeja Barbareza, to sam vidio poslije na ovim američkim medijima i oni čak o tome pišu, kada je Alajbegović postigao onaj fenomenalan pogodak. Znači, to je opšta ludnica na tribinama, postigao je fantastičan gol i to iz neke teške pozicije, uopšte nije bio okrenut tijelom prema golu, nego je bio okrenut prema out liniji i onako da postigne onakvu golčinu, to je zaista nevjerovatno. A reakcija Sergeja Barbareza kao da je to, ne znam, samo da je gurnuo loptu preko gol linije. Tako da i to dosta govori. Tako da zaista je ovo jedna posebna generacija na čelu sa Barbarezom i Spahićem i od njih imamo zaista velika očekivanja. Sad pa na to su nas navikli, jednostavno igraju fantastično u ovo zadnje vrijeme, stalno pomiču tu ljestvicu gore, dalje, tako da od njih možemo možda očekivati još više i na sljedećem evropskom prvenstvu na kojem ćemo se, nadam se, plasirati. Ali naravno prije toga Amerika, jel? Znaju li Amerikanci igrati protiv ovih evropskih ekipa? To ćemo vidjeti. Adi se, hvala ti puno za sada. Molim te još jednom, pozdravi nam našeg šefa Campu i uživajte još ovih 7 dana u Sjedinjenim Američkim Državama. Čuvajte se i vjerujem da ćemo se svaki dan kad se čujemo govoriti o lijepim stvarima sa svjetskog prvenstva, a posebno pred ovu utakmicu i nakon utakmice sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sretno Adse, sretno Ervine, uživajte i dalje. Tako je. Hoću da se referišemo ponovo na ovo, kaže čovjek, stvarno jeste, dugo su već u Americi, dugo su već na putu. Nije lako nositi na leđima svu tu opremu, kamere, ostatak opreme, stativi i tako dalje, ali rekao bih negdje da je vrijedilo jer posao koji su napravili u proteklih 15 dana jako dobar.